Ekali kisio cha Kakongo wodini ya Kiomo Kyethani Mwingi udholoni wa sua nimaweta soko wa Kakongo withiitwe na uvungulu wa muuo itina wa Mataa Sokoni usu kuvoa mbee wa myaka 5 mithelu. Enendia yu ni makule serikali ya kaunti ya Kitui ungua utongoi wa Ngavana Julius Malombe evikiye na kuikia Mataa Sokoni usu nikana kuendesya utandithia mwenda kusuvia mali ya mwenendi lina musangi na mauvoa. Ndambukani site sokoni uwa Kakongo la wodini ya Kiomo Kyethani ni Mwingi wa sua nituonenania na enenzi vala mavikia kuweta kana Mataa aane mavoye mbee wa myaka 4 mithelu vala meweta kiita kiothothete uvungulu wa muuo nau Mataa 5 kielelo kia mangewe kia kionge iwongeleke nundu wa kwetha mamulikitwe imeukia matema mulike imekuikondo mekwena ninguzi organize twithite na thina wa mulika mwizi kuma kila wegi kibilani ni watu ekie mulika mwizi na mulika mwizi sioka tiende sioka cia kwama cionde na cia kwama soko wa Kakongo withiwe na ibugingi muno nundu wa kwithia Kakongo kwethiwe no mwingi muno mulika mwizi cia vwa anduka wetha icio tulwa na weza kwithia cia tulwa andu mena wia mundu kweza kwithia ndagaze nduka yake nundu wa kutuliwa peki betiki bagi kinatuliwa nduka mara ana no kia stoko kiutulwa no ngiuzu weza kwithia iwa ingi bamuno siabwa nundu wa kwithia kwa ina kieni sia vandalize wane andu amwe mangendile betri imwe siangewa na sola imwe siangewa na kumevinda gumwa kindo asa kwa kana wa mulika mwizi na kwithite kwena insecurity tukuka vinda gemo kwithia mundu nduka yake nituliwe sindu ciake cia kugwa nundu wa kwithia bena kieni nimailesekana utandithe sokoni uta withiitwe wende na kuthea kumana na uvungulu wa muuo kimo kule Mataa matungi ovama na kuongelangwa kwa matangi no kenda kuikiithekana utandithe ni watu aiso kwa kwithia na ndonyo na kwithia na population ya andu mengi na mataala mekitwa post 3 kuitu kula cia nundu ni area nene tuongele post ingi ta 3 kana 4 with at least ne ba kana nesa be na security mbanu ya mwachi na ingi no tukula cia the county government of Kitui itu extend endo nyesu ya ito netu CMC no thukumite nesa na nwende na kungangana kutetea sokwela niyo sokwela itutetha cia katika area eno ya along Tana River twina resources mbingi ba gusini ila tukomana na andu mengi tuko interact ba sokoni no so county government nitumekulia itu extend endo nyesu itu yeye na yote kama maundu alangi matonya kutethecia ndonyone aitu kuyana soko ya Kakongo ithi tuna biashara yulu muno lakini nundu wa uvungulu wa muuo kucha mulika mwizi ithi twe ucio kanzi na nikula je government ya county itwikie mamulika mwizi azu nikanaweza kwithia nitwete nimatutethecia kisio kibana kyo kisio vyu kitwa kya musonoke kiandu na kibiashara withe abu bai mulika mwizi onemwe ndio kula ja Malombe kwa ndaya motereanisia na nile alangi matwikie mulika mwizi musonoke ya tungeto mbingi oina ziku wa makibikibi taimwe zikoma ko soko ko kilo kweli mboili ziyo ni kuiwe nundu wa kuwa Mataa na ketha kwe Mataa ukwata mbuino ukulia ni kilengo kwata noneke mwaito nimeweta kana methia wanawia kabindani kala matukiwa sokoni utaondwa mamome kuelesia nini cia yetu kwawo siena mutu itumakana kono na kutena mulika mwizi izu tena kwena izio mbingi muno ciyetu kote guketha gugurubu wendo kugoya bangi wenywa gwe miraa ningi bala be miraa tukale kwaje be bangi ochongio ukwete maundu maingi muno kwa utwe kula cha serikali itutetheje mulika mwizi cingi be na kila kisio musonoke makuti weza kwithichekewa na itutwithe twiyani na twithe twiyani kila tutumasiana wana itubeti tokoka kwa no tukiaribu kisio netha tuibeti Kio cha enenze ama kisio kia Kakongo ni Mwingi wa sua ni kwa serikali ya kaunti ya Kitui ivikie kulikiile na kuikiithe kana Mataa ama soko ni mavikie kwa kana nokenda kuikiithe kana muuo ni watu manua guripote vlingo mauvo kuma soko ni wa Kakongo wodini ya Kiomo Kyethani Mwingi wa sua kauntini ya Kitui ni lina musangi.